naših trenerja. Gremo naprej, čas je, da se nam pridruži tudi Damjan Olšaj. In pa tisti, ki skrbi za odlično pripravljenost naših nogometašev, Dejan Novak. Lepo po vrsti, Žiga Kovač.
Igralec Mure Pobjeda je tu Potrudno je naš Licej, preslišala Tamara Mandača. In za konec kapitan Alen Kozan. Svaka čast. Znamenje postavljena Dužinić, pogodni direktor Denis Raman. I predsjednik kluba Robert Kuzmički na Mariju Prije, Magnito Publiko. Verujte me, najteže je rok na smeni, jer smo ne mogli omogočiti da prijete z nami v kraj. Ampak, hvala Bogu, mi niste z nami krivi. Puno priložnost bi izkoristil, da se vam zahvalim za vse 5 let toga zamikanja, odkar smo prišli v Soboto, postavili tam muro na zemljevid Prekmurja, na zemljevid Pomurja, Slovenije, izven Slovenije. In to skupaj z vami. Dragi navijači, to je naša Mura! Muraši, šalala, Muraši, šalala, Muraši, šalala, Muraši, šalala, Muraši, šalala, Muraši. In da svi pozdravljeni na vseh tekmah. Šampioni, 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 Prekmurski! Šampioni, 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 Prekmurski! Šampioni, 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 Prekmurski! Šampioni, 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 Prekmurski!
zelo težko, pravi besede tem trenutkom, enostavno jaz mislim, da je en velik hvala z moje strani, en velik hvala za strani kluba, en velik hvala za strani igralcev.